No nduhio na ngemishu maja ya igoti thutha wa acirithania atatu wa igoti ria gucokia cira riko aria ni Fatuma Sichale, Daniel Musinga na William Ouko gutugiria uhotani wa Governor Martin Wambura. Solomonic judgment has been ruled today in favor of the voters of Embu, in favor of the community of Embu, and from tomorrow, I will begin uniting the Embu leaders across the board. Wambura anyitirwo ni ihoru thutha wa mucirithania wa igoti nene William Musyoka kuri tariki 22 mweri wa keri mwaka uyu kuregana na uhotani wake, na thutha wa gucokia cira riko igoti riri riatugiria uhotani wake rikiuga mahitia maria monekanire hindi ya githurano ti maiganu guteaniria uhotani wake. No election can be declared to be void for failing to comply with any written law relating to that election, so long as it is apparent to the court it was nonetheless conducted in accordance with the Constitution and law, or if the court is satisfied that non-compliance did not affect the result of the election. Igoti riri oroho riugire ati maundu maria makinyetio mbere ya igoti nene timo mahuthikire hari gutua itua ria guteaniria uhotani wa Wambura, na uguo jaji uyu niekire mahitia thiini wa itua riake. Ni itua rikenereirwo ni amwe a aikari a Embu aria riu marenda matungatirwo ni atongoria aria methurire na matigane na uteti. Leni Kifuta akubali, asiyekubali kushindwa si mshindani, wacha kazi iende mbele. Ile judgment ya kwanza ndio ilikuwa inafaa. Hii election irudiwe. Ura ningiurie karia Embu ni tuige thayo twitikire uguo uamuzi wa janji wa thina mbere acio macindwa mamenye kwina 2022 ni ukite. Riu muingi wa Embu ugweterera wonekana ngarari gatagati ka ateti aya ni guthirira haha kana ni megutwarana kinyagia igoti-ini itugiru. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.